Nshuti bavandimwe, ese mvuga iki ndeka iki? Ni Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wongeye gukora mu jisho ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse anavuga byinshi mu bijyanye n'imikoranire ye hagati ye n'ingabo z'igihugu ndetse kandi n'ingabo zitwaje intwaro cyane cyane imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, Mai Mai Nyatura, APCL ndetse n'abandi bacanshuro batandukanye haba bavuye mu Burusiya, Bulgaria ndetse n'ibindi bihugu bikomeje kwitabazwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo arebe ko yahangamura kandi agahanahangana na M23 ivuga ko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda ngo kandi ngo baje bitwikira izina rya M23 ariko bashaka kwigarurira uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amagambo akomeje kugarukwaho na benshi ndetse na byinshi mu binyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko igitangaje benshi ni uburyo M23 byamaze gutahurwa ko umugambi wabo wera wirabura kandi nta kindi bashaka kugeraho usibye gufata umujyi wa Goma bakawufata mu buryo bw'amahoro ndetse kandi ngo kuko bamaze kuwugota kandi bamwe mu barwanyi ba M23 ngo biravugwa ko baba barageze mu mujyi wa Goma barawusesekayemo ngo kandi bakaba bakomeje kureba inguni zose zishobora kuzababyarira ikibazo, bakaba batangiye kuzicungisha ijisho. Ariko nanone ngo igihe cyose umwanzuro uzaba ufashwe ngo M23 izafata umujyi wa Goma nta nkomyi, nta n'ikintu na kimwe kibanje kuba ndetse na hano mu Rwanda n'umwe ngo kuko inzira zose zagakwiriye kuzavamo musada wo gufasha ingabo za leta ndetse n'abanyacancuro b'Abarusiya, Abanyabulgaria ndetse n'ingabo zitwaje intwaro cyane cyane iyi mitwe yitwaje intwaro nka FDLR, Mai Mai Nyatura, Codeco, APCL ndetse na Yakutumba. Abo bose bakomeje kuvuga ko M23 idasanzwe ndetse kandi atari inyeshyamba ahubwo ngo ari ingabo z'igihugu gikomeye ndetse ibikoresho byabo bikaba bikaze nyuma yo kumanura ibifaru ndetse bimwe byatwitswe indege za Sukhoi 25 Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yakuye mu gihugu cy'Uburusiya zose zabaye imfabusa dore ko zikomeje kuraswa ku rwego rwo hejuru. Tugwaye ikaze ku makuru arambuye ndetse kandi ku makuru y'umutekano na diplomasi. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rebe hepfo y'amazu kandi subscribe tyo turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu bambere. Amakuru yacu rero nakagaruka, tugwaye ikaze ku buryo burambuye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kwibasira u Rwanda rugerekaho ibirego bitagira ingano yitwaje umutwe wa M23 mu nama ya 52 y'akanama ka ONU gashinzwe uburengerazuba ndetse n'uburenganzira bwa muntu iri kubera i Geneve mu Busuwisi. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yasabye akanama gafatira u Rwanda ibihano bikomeye ndetse kandi ngo koko u Rwanda rukaba rwasirwa no ku ikarita y'isi ku bijyanye no kuba muri aka kanama. Mu ijambo yagezaga ku bari bitabiriye iyo nama, Perezida Tshisekedi yavuze ko uburenganzira bwa muntu budashobora kugerwaho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe u Rwanda rutarahagarika ibikorwa byo guteza umutekano muke muri ako gace rubinyujije mu gushinja umutwe yise uw'iterabwoba wa M23. Yakomeje asaba aka kanama gufatira u Rwanda ibihano bikomeye kugira ngo ruhagarike ibikorwa byo mu bushotoranyi byibasira uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yagize ati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo twabasha kugera ku kigero cyiza cyo guharanira uburenganzira bwa muntu mu gihe u Rwanda rukomeje gukoresha imitwe y'iterabwoba mu guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Niyo mpamvu dusaba akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira ndetse no kurengera uburenganzira bwa muntu ku isi by'umwihariko umuryango w'abibumbye gufatira u Rwanda ibihano bikomeye kugira ngo ruhagarike ibyo bikorwa no gusaba ko hubahirizwa imyanzuro ya Nairobi na Rwanda yanashimangiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'akanama ka ONU gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Hari abasanga Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ari gukwepa uruhare rwe cyane cyane ko akorana n'imitwe yitwaje intwaro yayogoje abaturage ndetse ikomeje kubakura mu byabo, inatuma bamwe na bamwe bahoza akarago ku mutwe, amatungo yabo bakayishyira imbere ndetse ingo zabo zigasigara zisahurwa n'ibindi bikorwa by'umwijima bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bikanagaragara ko Tshisekedi we ubwe abashyigikiye kandi ko nta nicyo bimubwiye. Ku rundi ruhande ariko hari abasanga Perezida Felix Tshisekedi ari gukwepa igitutu ari gushyirwaho n'amahanga kubera imvugo z'urwango, ubwicanyi n'ibikorwa by'ihohoterwa bikomeje kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwe bwananiwe guhagarika ahubwo bugasaba n'ubushyigikiye kuko
ibikorwa byose inzego zishinzwe umutekano zibirebera ndetse rimwe na rimwe zikabigiramo uruhare. Perezida Tshisekedi kandi akomeje kuyobya uburari, asa n'ushaka kwirengagiza no gukwepa ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bibumbiye mu mutwe wa M23 baharanira guhabwa uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo agahitamo kubigereka ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi kandi yahisemo gukorana n'imitwe yitwaje intwari irimo FDLR, Nyatura na Mai Mai imaze imyaka irenga 20 izwiho kwica, guhohotera no gusahura abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe iyi mitwe ariyo ifite uruhare runini mu guhungabanya no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Abakurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeza ko kuba ubutegetsi bw'iki gihugu bwarahisemo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro izwiho kwibasira abaturage bigaragaza uko ubutegetsi ndetse n'abategetsi b'iki gihugu bashyira imbere inyungu zabo bwite aho kwita kurengera abaturage bamaze imyaka irenga 20 izengerejwe n'iyo mitwe, ndetse ko ari nayo ntandaro yatumye abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bahinduka impunzi mu bihugu by'amahanga, ndetse kandi bagakomeza kugaragaza ko babangamiwe kandi koko bagakwiriye gushyigikirwa n'igihugu cyabo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ntiyirengagize nkana bimwe mu byifuzo bamuhereza ndetse na bimwe mu M23 byayihagurukije, dore ko bo ubwabo bavuga ko basize byinshi, basize ubuzima bwiza bakoraga mu buzima bwabo, bazize koko indyo nziza barayisiga, ndetse basiga abagore babo beza ndetse n'abana bakundaga. Ababyeyi babo bari bahangayitse abo bose barabahagurutsa ngo bafate umwanzuro wo kubarwanira ndetse kuzagera ku munota wa nyuma. M23 baravuga ko bakeneye impinduka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Kongo muri rusange. Baramagana ruswa zifatwa n'abayobozi ndetse na bamwe mu bajenerali bashyigikira imitwe yitwaje intwaro ikora urugomo ndetse rimwe na rimwe igakora n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. M23 baravuga ko bifuza koko ibikorwa remezo bigezweho kandi koko bifitiye abanyagihugu akamaro nk'amashuri, imihanda, ibitaro ndetse n'ibindi byose bikwiriye umunyagihugu uba mu gihugu gikize ndetse gifite amabuye y'agaciro nk'ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite. M23 iravuga ko bashaka ko impunzi zose zahunze ubugizi bwa nabi bubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kwicwa kw'abanyagihugu ndetse no kwamburwa ibyabo bya hato na hato bigomba gucika kandi bikagirwamo uruhare na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 kandi yo iravuga ko hagomba kubaho uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye mu bijyanye no gushyirwa mu bikorwa kw'imyanya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane imyanya y'ubuyobozi, ko buri munyagihugu wese agomba gufatwa nk'umunyagihugu ukuri kandi ukwiriye kugeza iterambere ku banyagihugu bagenzi be hatagendewe ku bwoko avukamo cyangwa se ku rurimi avuga. Ibyo byose n'ibigenda bigaragazwa mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse na zimwe mu nyandiko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bivugwa ko yagiye agezwaho ndetse no mu nama nyinshi yagiye agisha M23, biri muri bimwe bagiye bamubwira ko aribyo bizakemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'imiyoborere myiza ikagerwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu rero nakagaruka, ntibaruga mbere ubanye natwe, rebe hepfo domaze kandi subscribe, tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu bambere. Turagukunda cyane, Imana ikomeze kurinde kandi amahoro n'amahirwe bikomeze kubibe mu ruhande rwawe. Ciao ciao.